بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لبرتي إزدتري أخو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي مدي هفتاغا أولي فشي قرآن के तफसीर की क्लास या क्लास की भी कम में हफ्ता है बस इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ये तौफीक है इंशाअल्लाह हमने कम हफ्ता है अंगार को करे के लिए दिमा रावा फला क्लास मेरी हफ्ता क्लास अब मैं यानी सूरह फातिहा पूरी अऊज़ु अतअव्वुद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में दुआ के मिज़पुर के तफसीर बलाला खुलासा है कुतुबा फाह को लंबे मनी आउद की कुरान के आयत मुनकम इनमें कुरान का फस्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम शैतान में रखा तिरकम इसरो वसवास तक रखा तिरकम ने अल्लाह तआला दुआ को अमर पुरका फवाकमा अदि शैतान वसवास तक दुरू मंगेदी रक्काते मंगेदी तक काले गैठ मकाम तक की कुरान का सवा एफंगा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की तफसीर बिस्मिल्लाह अदे मियदु सूरतुल फातिहा के तफसीर और फेशुल कुरिया अमा कुरी रेगस देखे मन वाह के एहन में समय तुरा हदाम आपको बतूं फाह को लबे मनी ये तो कुरान के एम फरतम सूरह फातिहा की वर्गिल नंत सूरत देफावा सूरत इनमें बयान करबा फवानी एचका नुआत खमका नंत गिरवमकी एचके मकाम देहवा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इसम पुरता गिनक एक रमज को देनी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मचवे कत सूरतुल फातिहा इस्तफा पैव नंत के देफवमो एक देह पर देनी सूरतुल फातिहा में है उम्मुल किताब के नाम सूरतुल फातिहा ने देफा में ए में फतकी ए सूरत की कुरान की रिया फत को मच्चा मान करे फत कमगा भी दुगा अदि एक तेरे में सूरतुल फातिहा की बोले कुरान रिहा कोई एक बिंबा सूरत कमगा बादी उम्मुल किताब में पता सूरत का नाम देफा इनमें बैक प्रभाव वाली उम्मुल कुरा मक्का है एबा नंदे मक्का है इनम नंदे फैबे उम्मुल कुरा ए रत्तक मम्मा कमवाती एम्मे माय एम्मे मुहिम रक्कम गवाती एगो तो उम्मुल किताब सूरतुल फातिहा देफा उनके मकसद की ए सूरत तक ने करे एम्मे माय पूरीहा मौजू है पूरी कुरान पूरीहा मौजू है बिंबा सूरत कम गवाती एक तोरा अल फातिहा के में सूरतुल फातिहा में सूरत itu terbangun di fawaid tene al-waqiya rakka itu mengidu ar-ruqya genam सूरत नंदे फैबे मी हादिसा की सूरत मिनन देवन हादिसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी की तरह अबू सईद खुदरी रलियल्लाहु अन्हु अदि एनुमस्लिम बाय सहाबी थोड़े बिगा थोड़े का इबे करो नशका केबो फहोगा एबे करो रसूल मेहमानदारी में दोनी मां के रसूल मेहमानदारी में बे करो न देख यह उल्टा एबे करो अभी बड़ा गंदवनी रसूल के देरिया आया कोमिस गिरे चे क्लास लिवा देख रसूल मीनु बेस परवा पूरा मीनु के साथी के एकम परवा हो द उड़वले परवा ए मिहान दुडी को एक सब एमे हो पूरी कांदा तब सब एमे पाऊं कैसे मीहू खाली मिहानी दिया कुरान में पूरी ये रसूल आसबाब मेहमानों के तरीके ना इसमें क्या ये सवाल उनके अबू सईद खुदरी रलियल्लाहु अन्हु विदाल वाली तिमन कले खान किराबी आज तिमन कले खान किराबी है तो क्या कौन बात है ते तिमन कले खान इसको कमेंगे यहां पर इनवाइट स्कूल ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़ाएंगे एमिहान सूरतुल फातिहा के मुफो के एमिहान ले हासिल हिंदान व फमेल बीमा हिसाब
ini ebis kami muafade isabu ena farwali gici den emi mara baal bagira Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu kale mana ki wada ni refen de giri bakari ifalechi devi mai ebis che ka mujhe ke bekal wada ni Madina Rasul sallallahu alaihi wasallam wada intima ebekal Rasul sallallahu alaihi wasallam hadisa ebekal kiya devi ma Rasul sallallahu alaihi wasallam is par bari mama yudrika annaha rubiya kale fana kine wada ke rubiya e masur baat hai diga to farwa ek ebei ini ma nikit Qur'an ki Allah subhanahu wa ta'ala shifai ko ba rahmatu ko to ne baba ne bifat e mufatu haqiqatu ka algon menna shifa libe fit hinde mes algon waragin far nadibe ki Qur'an ki tan ki maqam tam ki surah tan ne ki ayat ki बाकी खास सब निवेदन आए तो निवेदन सूरत है कहीं कि मुबारक बात का दुनिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस पर का एक्सप्लेन इनमें स्पिरिट कुरान शिफा हो तक दुनिया को तक कुरान मसक तरीके ए कि कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस का इस पर उसूल तक खिलाफ हुए तजर्बा में मच्छे का कुरान कम गवाह तजर्बा में मच्छे का कुरान ये मसले हैं सबकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सईद al-Khudri radhiyallahu anhu wali wama yudrika annaha ruqya ekale fal sigwada ni no sibul fatiha kyobe ihemma tajriba ko misal ka bay be fu eki ke ayat takima bolu bolu simo ki ayat daga began simo ki ayat eguta baki ayat ak ole hi aga ki ho fo bade ele tajriba hi mi ke hissa ko ihemma ei komme baal ke nasparati eguta ko विधान मसले में इसमीगा मुहिम का कहानी विद्यार्थी ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा हदीस मसले ये आयत निवेदन तरीके को भी नासपा दुआ को मान माहौल को तबने के को नमे इसमें की मन के तजुर्बा है इनका हिस्सा अदे कुरान के बड़ा बड़ा होता सूरह फातिहा है देख से बगे एक सूरत के मायकल एक को देखा अदे सूरत أول بيان القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة إما فرقم سورة الله سبحانه وتعالى من سورة بعد إما فرقم بيان القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذا الحمد كمان يجي الحمد لتفسير بيان القرآن الحمد لله lafz ke maane ko to bayan करवा वनी में अल्लाह सुब्हानहु व तआला के इला हम्द भी कोई के बात अंगारे अल्हम्द के तफसीर को बयान करवा वनी ए कुरिया हम्द अल्लाह सुब्हानहु व तआला के बात मुझे खाली कुरिया इला सुब्हानहु व तआला कुरिया हम्द लिपोड़ी के वनी देसबा فرتم سببكي إله سبحانه وتعالى ذات فلوك فلوك الله سبحانه وتعالى ذات فلوك فلوك مكان أولا لكي بيجي الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم قال إله بيقول بيان قرآن حديث قرآن مني إن الله جميل يحب الجمال الله سبحانه وتعالى كي أمي مثل الوافيات أدي الله سبحانه وتعالى إنه رفيق كما يقولون إنه إن الله جميل يحب الجمال إما الله سبحانه وتعالى يقولها فبيك إنه فريق إما الله سبحانه وتعالى نيجي يقول ما اسمه فرتك اسمه كتلمه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الله سبحانه وتعالى يقول ما إله يقول إنه رفيق كما اسمه فرتك اسمه فرتك كبار هو إما ما يقول الحمد لله कि इलाह सुब्हानहु व तआला बुरीहा हमद की बोलते फुरतम सब ये इलाह रात फुल फरमान इलाह रात फुल अरे तो अरबन में ये अकीदा है कि मुस्लिम अकीदा है कि अरबन में इलाह रात फुल के हकीकत है ये सब की अरबन में के सिगुण तक की अरबन में के गुणवंत के पहले गुणवंत फला हम गुणवंत अरबन ले ये अरबन में मुलब्बिस बाकी दुनिया में फेल आदि आलत के बेरों के बस बाकी चीज़ के फेल नहीं अल्लाह सुब्हानहु व तआला ग्रहण में अरुण में लोला भी है चे फेल का कम गवान लोग के हम अरुण में
كيرت الدنيا تيجي أوليه أو من مشاكل ما يجيك من بعد ولا يجي من فيروس تكا بكتيريا تكا بيتشون من دولة في لك القرآن أو نقول تبدأ من الله سبحانه وتعالى ما فوق رحمه كم يكس أو من ni gunawan takafir ni baki ni baru أو من आती में सुफिया ni baki ni baru kita में बड़ा बिल्ड बॉडी बिल्ड पुरानी है पर ये बस बाकी नहीं मरेंगे बारी फ्री में ये फॉर्म देंगे लिमिट हमें बताओ अड़ों में इसको ये सही बाकी बीम बारी निकले बाकी हल्के निकले गुनाह हम ऐसे को दिया हकीकत अल्लाह सुब्हानहु व तआला के दाफ़ हकीकत एक मॉडल काबिल को अल्लाह ने वाफ़े हुए हम इल्म के बयान पर वाफ़े लेकिन तो मोदा मसक के पूरा मीहा या nama kita ni मालूमात हमारे की ये सिकोडिया एक हम के हकीकत का काबिल को लेकिन सो का ना सिकोडिया कितने पूरा के में फॉर्म ना सिकोडी एक की मसक के पूरा तो मुझे कभी ना उसका ये مثل إسلام دين بير وثم تتبعوا كما تجد دافع الحمد لله أي الحمد لله هوليها حمد لكل الله سبحانه وتعالى بداخل الفريق देवर नमकी इलाह सुब्हान व तआला अमल फुल का फरिया बल वल फिक्र इलाह सुब्हान व तआला लफाफा व अंत अवमन इलाह सुब्हान व तआला लफाफा व एक नियम इलाह महल फुल फरिया इलाह दुनिया कायम तदबीर कुरबा अवमन तेरे एक कुछ इरो नारा उलझ है एब्बस दुनिया इरो नारा उलझ है तो तिबेफलो ni rashuka ule mundai madeni ke karan pada hindi dunia ke emme tharagi gomu se karan gedige karan pandaka hallu kuramchi ekma dunia ni ha zamane petti ki ha aru ke kita dunia naam beliyo ni ehna mes ebbes waraga tibebro advice vinto arun adu vinto iru nahara ko mai kulwa Allah subhanahu wa ta'ala इलाह लंबाफा हौदी इज़ाम ये बराबर हिलम ने बने अल्लाह सुब्हानहु व तआला अल्फुल गफूर ये भी अल्लाह वही प्रभु बोली अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह बिदाले फवानी ये आयत का अल्लाह सुब्हानहु व तआला प्रभु बोली अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पूरी हम्द अल्लाह भी बोलेंगे ये आयत के तफसीर की हकीकत का Allah bahi purapaniya timan ilaha mulia ande hikoligelne timan rabba in matiyaba alihu timan ilaha hamd ayma Allah subhanahu wa ta'ala ilaha ke zaat ke khabar debani ilaha zaat ke ilaha mulia hamd hikoligelwa ilaha e matiyaba alihu ilaha subhanahu wa ta'ala hamd kashkur ayma ni suratul Fatihah है वो तो आसपा वक़्त और हदीस तो तेरे इल्म मशहूर है हदीस कसम सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फै ये हदीस पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिमन अब कुदसी हदीस में पढ़े अल्लाह वही पर अल्लाह ने तिमन इलाह as-salat देवे के पैसे तुम्हें बोलना आम as-salat अरे होगा मिन मेरों को नहीं नमाज करने के ಏನಂತ ಏಗೆ ಇತರ ಅಸ್ಸಲಾತ್ ಅಲೈಹಿಮ ಬೇಡುಕೊಡಗೆ ದುಆ ದೆ ನಿ ಹದೀಸ್ ನಸೀದ ಅಸ್ಸಲಾತ್ ಬೇಡುಕೊಡೆ ಫಲನಿ ಸೂರತುಲ್ ಫಾತಿಹಾ එකන් මීගෙදී ෆහු අන්න බාකි قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين يا رسول الله وهي قربي تمن إله الصلاة تمن إله على دمك بسبي ومعنى كي سورة الفاتحة تمن إله على دمك بسبي فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين على الحمد لله رب العالمين يا الله قال الله وهي قرباني حمدني ربي تمن إله على تمن إله حمد كفي تمن إله على تمن إله حمد كفي وإذا قال العبد الرحمن الرحيم مهيك يا الله وهي قرباني أثنى علي عبدي تمن إله على تمن إله ثناك يا ملك كفي
وإذا قال العبد مالك يوم الدين مالك يوم الدين على قياسهم الله هي رباني مجدني عبدي تبن إله على تبن إله مجدني. then إياك نعبد وإياك نستعين مهيك يعني الله هي رباني هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ni imam ilaha tibang ilaha ala dum baba ad tibang ilaha ala tibang ilaha ala ide ke tibang ilaha fudda de male yada tibang ilaha ke ala ide ke e ala libi ema mube jahum ilmere bayan karba tafsir ilmere bayan karba fawani as-salat ko murad ke suratul fatiha Allah subhanahu wa ta'ala dube ko bis hay maay bahi ka binanga ete tere तीन आयत के खास को अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ذات फुला अवल सना के मा मतबे कुमा इला सुब्हानहु व तआला हमदु माबूद bil ayat de iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni ayat के ni Allah ala dinuga deba ekule dimba ayat को फुर्त मबाग में iyyaka na'budu ibe ilah sya'ala हमें करना Allah وإياك نستعين على هي تلكم من هذه البيئة وهي على دين يفوق دين يبا بها آية الباقي بدين آية سيد الله سبحانه وتعالى آية على كيانهما وليبدي ما سالت من الله وعلى من الله إذا كم على آية بهم بهم قربا بدشان من هذه السيكون إمام يروي سما بقول الله بهم قربا أدين بلوكي تقول الحمد لله رب العالمين يعني الحمد بمعنى كي الله بوريها حمد اللي بوري دمو كي باينه ايوا بيقول تكير وان باين آيات تقول كي وان بقول لك رسالة بل أصل إن الإنسان بنيما كتير مراد كي كبات دلنا بوريها إنسان هذا يقول الحمد إيه كي كتير مراد كي بوريها إما حمد باكم قوانه بوريها حمد اللي بوري دمو فرات كي الله سبحانه أولا مرجع فارغ ما تبغى بني ديرو پر الحمد الشكر عليه دكان إيمانه تدري مهما أرمي بقول بس الحمد الشكر مي مرة دايت دمان دكان ما كلمة ديرو پر جاتا ہے آنے كلمة ديرو پر دكان ما مرة دايت إنه بس الحمد الشكر مي رفعت دماغه دكان الحمد كأصل الحمد كي إله سبحانه وتعالى أول أبد يسألون ينجي kita vistum argumen di dulu malu aku terus koreksi handu nikmat libun kamu dunia mes nikmat avi kamu dunia mes nikmat avi kamu sebab ya argumen itu apa terus Allah Subhanahu wa taala lebih lebih tahu bisna alman ini hadis saya ini itu adwasawan pan tidak baik Facebook juga argumen yang ada wah ke YouTube tentang ini muskil ini ಏನ ನೀ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕೊಡಿ ಏನಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗುಳಂಜು ನಿಮ್ಮ ಈ ಗೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗುಳ ನಿಮ್ಮ ಬಿಲಾಸ್ ಏನ ರಗೊಳ್ಬೇಕು ನೀ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕ ಆಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೋಡ್ಕೊಮ್ಮ ಬಿಲ್ ಬರವಾದ ಏನ ರೋಯಿನ್ ಫಶಾಫಿ ಮುಸ್ಕುಲ್ಗೆ ರೋಯಿನ್ ಫಿಶಿ ಮೇತಾಗ ತಿವಿ ನೀ ಆಗಿ Kirim tu, ini mana hitam ini paling mana sana betul. Ni bing kecil ni muskul, biasa ni mahdi mana berarti harus ini bel hitam pak hospital. Ini bukan itu mana itu sehari kami bing bodoh bagian mana bing itu roy itu. Ekama dina bing itu mana roy itu. Ini mesti mana hitam ni Allah Subhanahu wa Taala rahmat bantu. Bala shay ilah Subhanahu wa Taala timan dia abakkanula ilah Subhanahu wa Taala oksigen debba timan nema ne geenumba ba oksigen debba ni haddiha hagi timan bagimege oksigen ehitin kamai ki wasirati ehitin oksigen beer beer gamai buru leke එම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ila arwan haqiqatan ekamattaka hamdi kuranji ummarwi awna neenu kam nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nidafa sallallahu mitbeni amma neeba usujjana tuba bayna nabiyyu amarna
oxygen limit kam gawan ini ma ikamat ka awal ng Allah hamdu syukur man rabbil alamin alhamdulillah lillahi lam ta wati mege murad ki ke jahu hame kan Allah Allah se huriya hamde ni kori ko hadiga to huriya hamde ni kori ko em alhamdulillah Allah subhanahu wa taala awal abadus kuran je den eka niyamat ke libuni ma dipura hamda syukur em syukur ki hadiga to ba niyamat ka abadu awal rakame ibn ma'qura fa famali alhamdulillah niyamat nuribuna sabadus kuran je kale eka syukur ki niyamat misal ka mi hai itu niyamat ene hisasa niyamat dipuri himbe je ene pura hamda ki syukur hamda ki pura kita गुणवंत को प्राप्त है मिसाल हमद की निहा की दुलू अब अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट्स में तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रब की औ में न इंतहा नियमत तदब्बा औ में बला बडुपुर औ में पुरिहा नियमत तकफिर तदब्बा इला औ में अंतत तदबीर पुरबा कायना अंतत गंभीर पुरबा इला ए Allah ismu pula Allah. Ar-Rabb binafsaki ni ismu pula ki ni kes barakat alif lam benu pura. Rabb ni kai ke dua nulis alif lam la e bahu ni farat ka benu pura. Adi alun ne misal ni bahuga benu pura ni misalaka benu pura da misalaka ni Rabb hadal masjid. Misalaka man Rabb hadal masjid. Ni misal ka Rabb Mami music ke very ki ka इसके बिना अपनी का इतना अलिफ लाम ला अलिफ लाम ला Quran sakit Quran berbes Arab kalima Allah subhanahu wa ta'ala nuni berbes kurbe Allah subhanahu wa ta'ala ke ismu ko terege hede ehma Allah wa ibrahim wani alhamdulillah rabbil alamin alam takun alam takun lebih alamin alam ke jam alam begini alam di mana itu lebih Allah makhluk هم عالم عالمين بمثل مرادتي بها مخلوق هم خالق فيها بالله بها يتكي مخلوق هم من كائنات الله سبحانه وتعالى خالق دبر بها يتسكي بها مخلوق بها تكا بها تكي مخلوق باي بينا ولو عرفنا كمان بغوت مثال بغوت كي awal mai hitang arafan kita coach waktu ki coach khaliq to makhluq بشكل مخلوق kamu tapi Allah Subhanahu wa taala fidhi Allah Subhanahu wa taala lewat ema khaliq ema Allah Subhanahu dan ni gawa kaya gawa huriha etaka huriha ستسكي إلى الله سبحانه وتعالى لفاف ومخلوق هم رب العالمين عالم تقبل مثل عالم بمرادك لقيتهم إنسان عالم جني عالم مونس وفاسوفي عالم مسمع عليه عالم نيكوس الله ودي هديها مخلوقات هم مخلوقات مخلوقات عالم هم رب العالمين عالم تقبل එහෙම ඒසාව එහෙම රබ්බේ එහෙම දෙරියේ එහෙම ෆරාතියේ එච්චස මච්ච බාල ෆෝවා එච්චස රිස්කු දෙපා එච්චස අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා නකා තතලබ්බා ඉද්ස් ෆරාති එම අල්හම්දුලිල්ලාහි රබ්බිල් ආලමීන් එෆෝ අලිකා සබ්බෝ වයි කුර්ආන් මලි බිස්මිල්ලාහි දේවා තෙස්මි අර්රහ්මාන් අර්රහීම් කුල්ලේ සබ බයන් කො වදාගේ Allah Subhanahu wa taala ke matni ke limba de ismu ilah ke rahmatan manusia ko de ilah ke rahmat deh ko de matni ke limba de ismu ar-rahman ki dunia ka Allah Subhanahu wa taala ke rahmat manusia ko de ismu ar-rahim ilah Subhanahu wa taala ke rahmat akhirat ko ilah altakunna khas ko rahmat deh ko de ilah ismu Betul kalau kita faham malu, bila melu Ar-Rahman Ar-Rahim ni ismu pula, boleh
Allah subhanahu wa ta'ala ke ismul takabe wa ta'ala ke ismul nanjihe wa ilahu siful takabe Allah wa yaqrabu ani walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah wa yaqrabu ani Allah likodi ke ilmi hadi ke ba ismul ta beer ko ke jebani ba Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis qur'an ni inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman niyatan illa wahida Allah subhanahu wa ta'ala huwa ismu likodi ke sate hamawa ilmu ismu ke ba faman ahsaha dakhala al-jannah ismu qulta ihsahu fiha suwar walla marlum minna arumenge kunige awenge lobeti israbbe ni showon be fo tere barabir be fo kunige ni Pakistan mustaf chapter ka barabina ni surah al-fatiha kunige na Allah subhanahu wa ta'ala modi ho ismu fo le ihma ismu fo ta sarde ke ho ka barabina be fo daskura ba fa baramati ko warragal ko ekam kumati Allah subhanahu wa ta'ala ismu ta hiddas ko ke muhim hadis masuk ke dalam ini miwahakin ihsa kulima suwar walwa ki kalimat dulu tiari ismu pun hame dulu tiari hiddas ko ke suwar walwa hadis masuk ke dalam ini Allah subhanahu wa ta'ala wajih wa ismu fal bodi ke besa tek wangi ismu emma fakta ko wala ke Allah likodi ba ismu fakta ala ki hame ke wajih wa إنما ثابت ما هو اسمه تركي كيف بوانا حديث مسلم هو دي هنوي حديث مسلم को सीधा है बात إنما ثابت में एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस को रफा में दिया में दिया ये बोलू के पास शफाअत तुझे मकाम होगा अर्शी गाड़ी का अल्लाह सुब्हानहु व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करने वाले ये हिसाब पे जब नमाज पढ़ने में में वडाने वाले इंसान दान इब्राहिम आदम अलैहिस्सलाम ते नियामत के चिबंजी है बागु तुगिने में मी हिम्मत फतादानी आदम अलैहिस्सलाम तुगले फान किरवडान करने वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बस बाहर नहीं लेकर बाहर रसूल पे गया इन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्र बढ़िया इकले फान बिदार अन दहा चिबन कले फान से चिबन वाली ये फकले फान बढ़िया अच्छी गाड़ी का सजदा करने वाले फान हदीस कर अपने चिबन कले फान अल्लाह हुरुवा दिफान चिबन कले फान हिब्बड़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस्तिगफार उगन नवाद दिफान अल्लाह इसमु फुलतन इब्बस मखलूक ए पूरी अल्लाह सुब्हानहु व तआला दिफा हुआ इलाह इसमु फुल එහෙම ඒ ස්කූලට බේරු කොක්කේ සිමන් කලෙන් ෆාන් අල්ලාහ් දුආ කුර්ආනෙ ඒ දුආ රබීනා දෙන් අදිචිලියා හිසාබ් වෙලෙත් එහෙම ඒ හදීස් උසවලේගේ අද එහෙම හදීස් තපුලසිගේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මොන්නේ ස්කූල් කන් හමේක රිබෝඩි කන් එහෙම මේ හදීස් के माने की साबित වෙන්නේ මොනවා හමේ صح نقول ثابت ولا اسمه اسمه متعلق كي ودي الوي ده من ودي الوي اسمه فل احسان دي مسور كمان نادي بقول لك هو مراد كي بات مثلا قال لك تفهم كيف يفهم النبي صلى الله عليه وسلم حديث بس فل ادرس سي में इमडा नवाले مثلا ولني فمن حفظها دخل الجنه تذكري مسور كمان نواله كي بقوا بسم الله ذكر حافظ اي فمن حفظها هم فمن حفظها يعني مثلا فمن أحصاها ومن أحصاها إيه حديث إيه اسمه قلنا إحصاء في ميها اسمه إحصاء قلنا تيم ماني نقول فرطة ماني كلمة فرطة هم هيجوا تسكو كلمة فرطة ماني فرطة مين الرحمن بماني في كباب الله سبحانه وتعالى بالرحمة رمز قد إلى اسمه فرط الرحيم كي الله بالرحمة رمز قد إلى اسمه فرط إيه ದೇವರ ಕೊಳಗೆ ಹೇತು ಬಸ್ತು ಅವನು ದಿವೆಹಿನ Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatu ifadesku tawafasi au muresu na peshke kiru muwa kiyo ndati kuwa murusu kita barafasi ihna mesbai mautu ko yuna mesmu ko takiru nafasi ihna inu hitu dasu ihna
fortama kamati e maane ma hidusku timwara kamati devara kamati mi dekanta ekoti gas bank kurwa maane ma hidusku ek maane aiki devara kamati ismu furga ikulene maana nuwada ismu furge ekulene ba maana alu nakalate deho ek maane misal arwah maane ki ay Allah subhanahu wa ta'ala dunia ka labba rahmat dunia labba rahmat ar-rahim Allah akhirat labba rahmat rahmat ki kubat namne ki misal hadisa e hadisa amina eguni namne ki rahmat ki coaching we want to swan found dannawala miskita me kodakam dia awra biwa ele nabiya sallallahu alaihi wasallam sahabi mursalin dekale manikan nukura bashe da dege yafoga ele kan nimulima etana fembari de musalma hadis ko de ena hita nabiya sallallahu alaihi wasallam amal ko be gotu ena hita asar ko ena de gulani chiketa Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan abada ya Allah timanna ya Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatan wasi adi timanna binna yatiehen ebbes be rahmatan wasi Nabi sallallahu alaihi wasallam ibawte ena ya hadis murabani tibati fula ittike hani konni Allah rahmatuke marattal wasi armene nabi beleto Quran tafsir bes ilmu bayan para sahawa Allah kata dunia ki Allah rahmatuka madiri fiha aguri cekam babir manis dunia ka afar alak bone femfo de sama ini sila rahmat mudaya kata kurang dayus mi umar dayus dunia fasad kurang dayus Allah subhanahu wa ta'ala ini rahmat nafai dunia gila ke rahmat ini mahana itu jadi apa yang kita jumpa berkata wala kita bayar berapa mani ikamati alun min isifa lihat alun min isifa ikule maane alun min de hasigan de isifa ikulawan isifa lihat ikamati lo betul alun min rahum pura baikam alun min ki alun rahum pura baikam Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis qurba fawani irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama jibani ummati gawa Allah baltakuna raham kurashe erum urtakuge mati gawa jibani raham labba ini berbeza alumni hakikat juga Allah bismillah ihsan pura taki nuata suwaruge mannan kare kale mal hadis pura bafa ila baspuge muradaki e kalimatkuge maana alumni ismul to maana ragalan ikuma ek ismul to daskuru then ek oka ek ikule ba maana alumni furi me then ek oga alumni e sifaful tabir ko dua kine e dua pura misal alumni Allah subhanahu wa ta'ala alumni dia Allah subhanahu wa ta'ala ini jangan men ar-razzaq ismu dari pemilik dua pun ar-razzaq wanta ilahi razzaq wanta ilahi ilahi ismu kana waskutem rahmat wanta ilahi ilahi rahmatillah shifa debba ilahi ilahi shifa de munasab ismu dari pemilik alumni dua pun ismu ni jumlah ko bala kam wana ihsa ko gaterega ismu porta मान फुरी में अलग देखो ये 10 करो तेरे ये फॉर्म इसका बोलता हूँ एकने के बाद तफसीरा कीगा अलग में ये मान है जब फार्म में इस hashtag को अलग में लिखी बैग इसी पे एक लवाद में मसके करो टीम बना कमती अलग में इसी का फुल तब्दील करके दुआ इसमें फुल तब्दील करके दुआ निकलते तक अलग में करके alhamdulillah insyaallah Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis qurba faila ajir daraja iswa gitu kami sampaikan ini sarde ko wali indate ko Allah Subhanahu wa taala ko terus ko pan ki alu meeting kan
jumla min kan kurun insha Allah ya maqam di bidan ya wala fati ar-rahman ar-rahim ya Allah matbere ma de ismul mi de ismul alwon min hakikatu ba Allah subhanahu wa ta'ala rahme e ramis ko de ma min de Quran jehelo dawon min na e ge baji den yoti ar-rahman ar-rahim maliki yawmiddin maliki yawmiddin ni ya ta boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam isqara fa faida qala al-abd malik yawmiddin ala malik yawmiddin bi jahiluba Allah wa yakram male majjadani tuman ila barati ila matbir e yawmiddin mithl murade ko weti wa e yahamid bas jazab bas malik ni ve farai e malik yawmiddin yahamid ko billah e wala betahu mawutu ama badi para boda beru bati kuriya ayat tafsir kurma mire nisaba me malari inna insyaallah mera taranga ko musma me surat ke mine itu hatam ay sure hatam ay tafsir ay ki gadi mi aguli mi da to afuni wa kataka mi aguli bai mi ko mi geres de ba afuni hadisa ka kata insyaallah ang isabulan أو دعاء الله سبحانه وتعالى أو نشاهد تبعنا هيكم غباء هي توفيق الله سبحانه وتعالى دفعون مكم فده هيكم أكيد بيت يوم أول هيكم يكم أكيد دهيت متكا أو من هيبر بيرمان هيبر أو نشاهد تبعنا الله سبحانه وتعالى دفعون يدي دعاء قراءة الله كلنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.